Badir boleh. Sejak umur ini. Dibalik. Oh dibalikkan. Nah, terus kayak ini nah. Ni nuka hiji. Ni nuka dua. Nisom. Bisa mampu. Nah nuka tilu. Nasib. Ya. Nah. Kok gini? Hah? Kok gini nasib? Oh ini. Nasi. Masya Allah. 3M. 3M. Niat. Bisa. Nasi. Nina saya sing dari nina urang kawasan Allah ijan kudratillah sing mampu sing kapimiliknya dininanya amin ya Allah. Niat hayang umroh aya cek niat hayang naikkan haji aya tuh Naikkan haji. Johana. Niat apa kemana? Suci. Harga kaki bisa turun naik haji harganya naik. Niat ayah tapi itu acan bisa haji niat mah bisa ayah bulan niat mah bulan tukang Persegi panjang. guru pasagi segala guru masagi kanceng niat bulan tukang itu Istilahnya dia datang lagi rubah deh, can pancet dan niat deh, can masagi, kayak bulan niat, tapi guru masagi niatnya. Nah, niat kahiji ke saya orang yang niat mah, hoyong umroh, hoyong angkat ke tanah suci ngasanakeun rukun Islam nomor kagenep. Niat tapi teh acan misob luar biasa. Niat ukur ayo masuk boga. So, umar aja niat boga saya jauh udah asli nata boleh disumpah. Boga bos. Mau bisa ini tak umar tuh ongkos nasi ayah. Amin. Aduh. Wah malaikat amin kenal center. Niat ayah amin sing disokeun ku Allah teh mampu amin geus kitu teh abdi niat aya tapi teu acan nisab ngan nasibna habe si eta mujur hade hoki niat abdi teh aya Gusti kalau umroh tapi ongkosna teh mah ongkos tante kampung ngajual ini, kampung ngajual enak Roma, mama ini mah kaget. Tapi dijadi kudratillah Allah Subhanahu wa taala nasib runtuh. Ayah kicrik ke apa? Kita rumahna bapak ini sumur nandunan bohong. Ayam bejana orang angkat umroh, di kampung umroh ke nanti aduh, naon ongkos kayu gaya, kayu lagi mahan we, mantap, di mana abdi mah, tahu sabab itu, abdi gaduh amanat katipan di hamba Allah, kedah nyampe ke kakang kiki, wayah kedah ditampi, ikhlas karena Allah, iya ongkos kamu melaksanakan umroh di hamba Allah, keeseun Allah mah, pun payahun, angkat, tuh boga ongkos tapi kudu angkat sallallahu, angkat, begitu nasib takdir biasa dipungkir, organ biasa disimpan, tes kuning papas dan Gusti yang wini, ngalir menteri kabar dari tempat-tempatnya tampilan tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kakek milik nih. Nah, Iwan, saya menghadiri masjid sing biasa diundang ku Allah Subhanahu wa taala. Tanah suci. Biar berkudrotillah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasil maqasidana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.